isi igeze mu mwaka wa 2026 Politikimpuzamahanga iri kunyura mu bihe by'ihindagurika bikomeye bitigeze bibaho kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Ubutumire bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bwo gushyiraho no kuyobora icyo yise inama y'amahoro ndetse no kwinjizamo abayobozi bakomeye bashinjwa ibyaha by'intambara nka Benjamin Netanyahu na Vladimir Putin byazamuye impaka zikomeye ku cyerekezo cy'ubutegetsi bw'isi. Ibi bikorwa bije mu gihe Umuryangow'Abibumbye UN ukomeje kunengwa kuba warananiwe gukemura amakimbirane akomeye harimo intambara yo muri Ukraine, ibibera muri Gaza n'andi makimbirane yo hirya no hino mu isi. Muri iki kiganiro tugiye gusesengura uko inama y'amahoro yatangijwe na Bwana Donald Trump ishobora kuba intangiriro y'impinduka zikomeye ku miyoborere y'isi muri rusange, aho umuryango mpuzamahanga UN ugenda utakaza imbaraga n'icyizere, hakavuka ibitekerezo byo kuyisimbuza indi miyoborere ishingiye ku nyungu z'ibihugu bikomeye mu isi nk'icyiswe League of Sovereign Nations. Tunagaragaza kandi politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, America First, yazanwe na Bwana Donald Trump, izamuka rya Nationalism mu bihugu bigiye bitandukanye bikomeye mu isi, n'ihangana ry'amahuriro cyangwa amashyaka nka BRICS rishobora guhindura isura y'imiyoborere mu isi. Ibyo byose bigatuma habaho isi ishobora kwicamo ibice bibiri bikomeye. Mu buryo bwimbitse, iki kiganiro kiragaruka ku ngaruka z'izo mpinduka ku Burayi, Afurika n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'icyo bivuze ku mahoro n'umutekano w'isi yose. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Hano ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Gusa sindi njyenyine mu kiganiro, ahubwo ndi kumwe na Oscar Dushime, ushatse unyiteho D7. Ikaze mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Perezida Donald Trump yatumiye Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Bwana Benjamin Netanyahu kwinjira mu nama ye y'amahoro. Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu nawe yemeye ubutumire bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bwo kwinjira mu nama y'amahoro. Ibiro by'umuyobozi wa Isiraheli byatangaje ku mbuga nkoranyambaga kuwa gatatu ko Netanyahu agiye kwitabira inama n'ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwatanze impapuro zo kumuta muri yombi kubera ibyaha by'intambara muri Gaza. Iyi ikaba inama y'amahoro yashyizwe ahagaragara mu cyiciro cya kabiri cy'amasezerano yo guhagarika intambara yiswe jenoside yabereye i Gaza kuko itaremezwa. Abayobozi benshi mu isi batumiwe kwinjira muri uyu muryango, aho Bwana Donald Trump ateganya kuzagenzura ibirebana no kubaka ubushobozi bw'ubuyobozi, umubano w'akarere, gusana ibyasenyutse, gukurura ishoramari, gutera inkunga imari nini no gukusanya imari igenewe muri ako gace, ni ukuvuga uburasirazuba bwo hagati no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'isari kubera intambara. Gusa nanone kwitabira inama kwa Benjamin Netanyahu bizongera impungenge ku bijyanye no kutagira aho bibogamiye kuri komite. Trump uzayobora inama akazagenzura urutonde rw'abayigize. Ukwemererwa kwa Netanyahu umwanya mu nama y'ubutegetsi bije nyuma n'ubwo ibiro byabanje kunenga imiterere nyobozi irimo n'umucyo wa Israel mu karere Turkiya. Gusa nanone Bwana Netanyahu so wenyine watumiwe muri iyi nama uri mu bashyiraho impapuro zo gutabwa muri yombi n'urukiko mpuzamahanga ICC kubera ibyaha by'intambara. Perezida w'Urusiya Bwana Vladimir Putin yatumiye kwinjira muri aka kanama kuwa mbere w'iki cyumweru, nubwo yashinjwe ibyaha bishingiye ku ntambara imazemo imyaka irenga 4 Uburusiya burwana n'igihugu cya Ukraine. Kremlin yavuze ko ishaka gusobanukirwa neza ibintu byose by'ibyo byifuzo kuri Washington DC. Gusa ku rundi ruhande ntiyasobanuye neza niba Bwana Perezida Vladimir Putin yiteguye kwitabira iyo nama. Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko, umufatanyabikorwa ukomeye wa Vladimir Putin, nawe bivuga ko yatumiwe kwinjira muri iryo tsinda riyobowe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe. Ibiro bya Netanyahu byari byaravuze mbere ko komite nyobozi idakorana na guverinoma ya Isiraheli kandi kinyuranije na politike yayo, gusa itasobanuye neza ibyitemeranya nayo. Minisitiri w'Imari wa Isiraheli Bezalel Smotrich wanenze inama y'ubutegetsi anasaba Isiraheli gufata inshingano ku ruhande rumwe ko hazaza hagaza. Abagize inama y'ubutegetsi barimo UAE, Maroc, Vietnam, Belarus, Hongria,
Kazakhstan na Argentine. Abandi barimo Bwongereza n'urwego rushinzwe imiyoborere rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bavuga ko babonye ubutumire ariko batarasubiza. Ntabwo byasobanuwe neza umubare w'abayobozi cyangwa se abandi bayobozi bazahabwa ubutumire muri iyo nama. Abagize inama y'ubutegetsi barimo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio, intumwa za Trump arizo Steve Witkoff, umukwe wa Trump Jared Kushner, wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Tony Blair, umuyobozi mukuru wa Apollo Global Management Bwana Mark Rowan, hakabamo perezida w'Banki y'Isi Ajay Banga n'umujyanama wungirije wa Trump mu by'umutekano w'igihugu Robert Gabriel. Perezida wa Amerika na White House banatangaje ko abagize indi nama, inama nyobozi ya Gaza nk'uko bigaragazwa n'iryo hagarikwa ry'imirwano, izaba ishinzwe gushyira mu bikorwa icyiciro cya kabiri cy'amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza. Ibitangazamakuru bitandukanye byatangaje ko Bwana Donald Trump afite umugambi wo gusinya amasezerano y'inama y'amahoro ku ruhande rw'inama y'ubukungu bw'isi iri kubera i Davos, aho yatanze ikiganiro ku munsi w'ejo wo kuwa gatatu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje icyifuzo cyo kwagura inshingano z'inama y'ubutegetsi zo gukemura ibibazo n'amakimbirane mu isi hose, atari muri Gaza gusa ahubwo bizabirema mu bice bitandukanye nko muri Aziya, Afurika, mu Burayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku mugabane. Kuko ngibyo byazamuye ibitekerezo by'uko yizeye ko iyo nama ishobora gusimbura umuryango mpuzamahanga UN, aho yawunenze kenshi avuga kudakora neza. Kwa kabiri w'iki cyumweru, umunyamakuru yabajije niba inama y'ubutegetsi ikwiriye gusimbura umuryango mpuzamahanga UN. Bwana Trump yavuze ko UN ikwiye gukomeza kubaho kuko ubushobozi bwayo ari bwinshi cyane, ariko nanone yongeye ko inama y'amahoro ishobora gufata ubutegetsi mu muryango mpuzamahanga UN kuko itari kugira icyo ifasha cyane mu bibazo biri hirya no hino mu isi kandi ko itigeze igera ku bushobozi bwayo. Mu gusubiza, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yashimangiye ko Beijing ishyigikiye byimazeyo gahunda mpuzamahanga ishingiye ku muryango mpuzamahanga UN, aho kuba gahunda yo gushyira hasi ibyo guca intege umuryango mpuzamahanga. Gahunda mpuzamahanga ishingiye ku mategeko mpuzamahanga n'amahame shingiro y'imibanire mpuzamahanga ashingiye ku ntego n'amahame n'amasezerano mpuzamahanga UN. Inama y'amahoro yatekerejweho mbere kugira ngo igenzure imirimo yo gusana Gaza nyuma y'intambara, ariko nk'uko amakuru abivuga, amasezerano yayo ntagarukira ku butaka bwa Palestine gusa. Ivuga ko leta zisabwa kwishyura miliyari imwe y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zihabwe umwanya uhoraho muri iyo nama ushyirwaho na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azerbaijan kuwa gatatu yavuze ko yemeye ubwo butumire bwo kuyinjiramo, gusa ku ruhande rwa Suwede yavuze ko itazayitabira bitewe n'inyandiko zatanzwe kugeza ubu. Hashingiwe ku mivugurure n'impinduka ziri kuranga umuryango w'abibumbye UN n'ingamba za Perezida Donald Trump, ishusho y'isi muri 2026 iri kugaragaza ko UN iri kugenda igira intege nke cyane. Kugeza muri Mutarama 2026, umuryango w'abibumbye uri mu bihe bikomeye bitigeze bibaho kuva washingwa mu 1945. Abasesenguzi iri kwirengagizwa kubera kunanirwa gukemura amakimbirane ay'intambara muri Ukraine mu burasirazuba bwo hagati, igikorwa cyiswe cy'ubugwari kuri bamwe muri Amerika y'Epfo n'amakimbirane muri Afurika. Byagaragaje ko akanama k'umutekano UN Security Council kadafite ubushobozi bwo gufata ibyemezo bifatika mu gukemura amakimbirane kubera kwitambika kw'ibihugu bifite veto. Hakaza gukunda igihugu Nationalism, aho politike izwi nka America First ya Bwana Trump n'izindi politike zisa nayo mu Burayi no muri Aziya byatumye ibihugu bishyira imbere inyungu zabyo bwite kuruta ubufatanye mpuzamahanga bwari busanzwe. Ingingo ya gatatu ni irebana n'umugambi wa Trump mu muryango mushya. Trump mu nshingano ze nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2026 akomeje gushimangira ko UN itagihuye n'igihe. Amakuru ava muri politike ya Amerika arerekana ko Trump ari kuganira n'ibihugu by'inshuti cyane cyane iby'iburyo ku gitekerezo cyo gushyiraho League of Sovereign Nations, ihuriro ry'ibihugu bifite ubwisanzure. Uyu muryango uzaba ushingiye ku bucuruzi n'umutekano w'ibihugu bihuje imyumvire aho ku bufatanye rusange bw'isi yose. Gahunda yo guhagarika inkunga byatangajwe na Trump. Amerika yakomeje kugabanya cyangwa guhagarika inkunga yahaga amashami ya UN nka WHO, UNRWA. Ibi bikaba ari uburyo bwo kwidindiza ngo isenyuke burundu.
Abahanga muri politike mpuzamahanga bagaragaza impungenge n'amahirwe ku isenyuka ry'ubutegetsi bw'isi. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko gusenyuka k'umuryango mpuzamahanga UN bishobora gutera akavuyo n'intambara zishobora kuvuka mu buryo bworoshye kuko nta muhuzo uzaba uhari. Hakazaza isura nshya y'isi. Ahari n'abavuga ko Trump afite ukuri ku kuvuga ko UN ikeneye impinduka zikomeye kuko imiterere yayo yashingiye ku gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose bitakijyanye n'imibereho na politike mpuzamahanga y'isi ya none. Ubushinwa n'Uburusiya, ibihugu bibiri bikoresha intege nke za UN mu gushimangira andi mahuriro bishyiriho nk'irya BRICS. Nubwo bitoroshye ko byashoboka, abagize inama y'umuryango mushya wa Trump bari kureba uko byashoboka ko bayobora isi mu buryo butandukanye n'ubwo burengerazuba. Ubumwe bw'Uburayi European Union nabyo nk'ibihugu nk'Ubufaransa n'Ubudage biracyagerageza kurinda UN, ariko bikagaragara ko bishobora gushyiraho ingamba zabyo z'umutekano zitishingikirije kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na UN mu gihe yasenyuka. Ibihugu bya Afurika n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho ibi bihugu byiyumva nk'ibyibagiranye kuko muri UN nta jambo bifite mu kanama k'umutekano, bityo bikaba bihora byishakira ubufatanye n'imiryango y'akarere. Muri 2026 isi iri mu mayira abiri: gukomeza gushyigikira umuryango mpuzamahanga UN urimo gusaza, cyangwa kwemera impinduka zishobora kuzana n'andi mahirwe y'umuryango Trump ari gushaka gushyiraho. Aho Trump ari gushaka gushyiraho undi muryango, icyakora ibi bishobora gutuma isi icikamo ibice bibiri bikomeye mu kizwi nka Bipolar World. Mu mateka ya vuba, Amerika yari inkingi ya mwamba ya ONU kuko ariyo yatangaga amafaranga menshi ikana umuyobozi mu byemezo mpuzamahanga, aho yitaga umupolisi w'isi. Abanyamerika benshi bemeraga ko isi itekanye na Amerika ibitekanye. Iyi niyo mpamvu Amerika yashyigikiraga ONU, NATO n'amasezerano mpuzamahanga. Donald Trump akigera ku butegetsi kuva muri 2017 kugera muri 2021 yahanze igitekerezo gishya yise America First, Amerika ibanze ku nyungu zayo. Ibi byasobanuraga ko Amerika itagomba gukoresha amafaranga menshi mu mahanga, nta muryango mpuzamahanga ugomba kuyitegeka. Ikiza imbere hari icyungura Amerika mbere na mbere. Trump yavuze ko kenshi ONU ari igihombo. Amerika itanga amafaranga menshi, ibindi bihugu ntibigire icyo bitanga, ngibyo byabaye igihombo kuko UN idatanga umusaruro ugaragara. Trump kandi yagabanyije amafaranga Amerika yageneraga ONU, akura Amerika mu masezerano mpuzamahanga Paris Climate Agreement. Yavuye kandi muri World Health Organization WHO, umuryango wita ku buzima. Abasesenguzi bavuze ko Trump yatangiye kwigisha Amerika kwigira aho gushingira ku bufatanye mpuzamahanga nk'uko byari bisanzwe. Ingaruka ku isi nuko ibi byose byatangiye kugira ingaruka zikomeye, aho UN yatakaje imbaraga kuko igihugu gikomeye nka Amerika gitangiye kutumvira umuryango nk'uyu. Kugabanya inkunga byose bituma ucika intege icyarimwe no kutagira ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyemezo, bikarangira ibindi bihugu nabyo bitangiye kwigira no gushaka uburyo bwo kubaho UN idahari. Ubushinwa bwatangiye kwinjira cyane muri ONU, naho Uburusiya n'Ubushinwa bukomeza guhabwa icyizere mu Burayi. Ubumwe bw'Uburayi nabwo buguma mu rujijo. Benshi bakomeje kwibaza niba Bwana Trump ashobora kwisubiraho mu byo ari gukora. Ibi bisa n'ibidashoboka bitewe n'aho amaze kugeza impinduka mu isi. Kuri Amerika, abasesenguzi benshi bavuga ko Trump ashobora kongera kuyobora cyangwa agashyiraho umuntu wo mu muryango we nk'umwana we cyangwa undi ukora nka we. Ibi bituma abantu bibaza niba Amerika ishobora kujya mu miyoborere isa n'imiryango. Impungenge z'abasesenguzi kuri demokarasi nuko ishobora gucika intege, politiki ikaba iy'umuntu umwe, amasezerano mpuzamahanga agateshwa agaciro. Uburayi n'ubumwe bw'Uburayi muri rusange bavuga ko Trump ari ikibazo ku bufatanye icyarimwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itakibayoboye. Abanyaburayi ubu nibwo bari gutangaza ko badashobora kwiringira Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko byari bisanzwe. Gusa Ubushinwa bukaba bureba ibi nk'amahirwe, aho bugerageza kwigaragaza nk'igihugu gishyigikiye amahoro mu kuzuza icyuho cya Amerika isize mu Burayi. Uburusiya nabwo bukaba buri kwishimira mu ibanga inyungu ibonamo uburyo bwo gukoresha umuryango mpuzamahanga UN, kuko bushaka kuvuga ko isi ikeneye imbaraga nyinshi zishingiye ku bufatanye mpuzamahanga aho kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afurika nk'umugabane ukeneye, ku rundi ruhande wibona nk'umugabane ukeneye UN, gusa utakibona imbaraga zawo ahanini bishingiye ku ngero zifatika nka Ukraine na Gaza.
muri Ukraine aho leta zunze ubumwe za Amerika ifite ijambo rikomeye kuri UN mu kunanirwa gufata icyemezo gikomeye, Russia yikomeza kubibyaza umusaruro. Muri Gaza leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Israel bakora ibikorwa byayo yaba veto ndetse na UN barebera. Ibi bituma isi icikamo ibice bitandukanye byatumye abantu benshi bavuga ko UN ihari mu izina gusa aho kubaho mu bikorwa. Dusoza ishusho y'isi igaragazwa muri 2026 yerekana ko Politikimpuzamahanga igeze ahakomeye kandi igenda ihindura amateka. Umuryango mpuzamahanga UN wari inkingi y'amahoro n'ubufatanye mpuzamahanga kuva mu mwaka w'1945 uri kugenda utakaza icyizere n'ubushobozi bwo gukemura amakimbirane akomeye, ahanini bitewe n'inyungu z'ibihugu bikomeye mu isi, ikoreshwa rya veto no kugabanuka k'ubushake bwo gufatanya mu buryo busesuye. Ibi bikaba byaratumye havuka icyuho mu miyoborere y'isi, icyuho kiri gushakirwa ibisubizo bitandukanye, birimo igitekerezo cya Perezida Donald Trump cyo gushyiraho inama y'amahoro n'umuryango mushya League of Sovereign Nations. Gusa Trump agakomeza kugaragaza ko izi mpinduka zigamije kongera umusaruro, umutekano n'inyungu z'ibihugu ku giti cyabyo. Ibi bikorwa bikomeza kuzamura impungenge zikomeye ku mahame ya demokarasi, uburinganire bw'ibihugu no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Kwemererwa ko abayobozi bashinzwe ibyaha by'intambara kujya mu kanama k'ibyemezo gafata ibyemezo, kurushaho gusenya icyizere cy'ubutabera n'amahoro arambye mu isi. Kuri uyu munsi isi iri gusa nk'aho iri mu mayira abiri, gukomeza gushyigikira umuryango mpuzamahanga UN usaza ariko ukeneye impinduka zikomeye, cyangwa kwemera imiterere mishya y'imiyoborere ishobora guteza isi gucikamo ibice bitandukanye mu cyiswe Bipolar World, irangwa n'ihangana ry'amahuriro atandukanye nka leta zunze ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo ku ruhande rumwe n'andi mahuriro nka BRICS ku rundi ruhande. Muri izi mvururu Afurika n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere biguma mu gihirahiro bikemera UN ariko bikayibona nk'idafite imbaraga zo kubirengera. Kubw'ibyo rero amahoro n'umutekano w'isi ntibizashingira gusa ku muryango mushya cyangwa ku gihugu kimwe gikomeye, ahubwo bizasaba impinduka zishingiye ku butabera, uburinganire no kubaha amategeko mpuzamahanga. UN niramuka itavuguruwe mu buryo bufatika n'indi miyoborere igasimbura idashyizwe mu mucyo no mu bwumvikane bw'isi yose, amahirwe yo kubona amahoro arambye azakomeza kuba make. Igihe kirageze ngo isi hitemo n'ibishaka imbaraga z'umuntu umwe n'igihugu kimwe, cyangwa ubufatanye busesuye bwubakiye ku mahame rusange agirira inyungu inyokomuntu yose. Ariko se ubundi wowe ubibona ute? Ugize igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi ni ukuri amarembo aruguruye. Ubwo ni nuko dusoje. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Hano ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu ko byisobanurira. Muri iki kiganiro nari ndi kumwe na Oscar Dushime, ushatse unyitaho D7. Nawe utaha, Imana ibarinde. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera ko uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.